Kipa kwenye maisha yako, wewe simama tu na kuanza upya, maana unaweza. Mifupa mikavu, chochote ambacho kilikuwa kimekauka tunakitabiria, kwamba kinaweza ishi tena. Usikate tamaa, kinaweza ishi tena. Maandiko inasema ya kwamba wakati unakuja na wakati ndio sasa. Yeyote aliyekufa kwa ajili ya Kristo atasikia yake, usikie sauti yake ataishi tena. Nimekuja nikuambie mpendwa, ambaye umesikia sauti siku ya leo, ya kwamba kunawezekana ukaishi tena. Kunawezekana biashara yako ikasimama tena. Kunawezekana ndoa yako ikasimama tena. Kunawezekana ya kwamba mahali ambapo ulikokuwa umeachiliwa ukaweza kuishi tena. Afya yako ambayo ilikuwa imezoroteka tunaendelea ikaishi tena. Mmenete mtetezi wetu anaishi milele. Ezekieli akasema utabiri, na huku akatabiria kwa kutendeka pekee. Hapana, alipotabiri kuna kitu ambacho kilikuwa kinatendeka kila wakati. Kuna kitu kilikuwa nikumaanisha nini? Nikumaanisha ya kwamba lazima ushikie neno na kuendelea kushikia tena. Maanake wewe mara ya kwanza, wakati ambapo utakapokuwa ukinenwa, kuna kitu kitaanza kuinuka. Endelea kusikiza, siendelee kusikiza hapa. Maanake baada ya mifupa kurudiana, basi kuna kitu kingine kitatendeka. Unahitaji nyama ya Paulo na neno yake. Ya kwamba katika biashara hiyo, huenda pia imekuja, lakini pia sio ndiye mwisho. Umekaa miaka mingi ukapata idea si ndiye mwisho. Unahitaji kuanza kutelekeza, kuweka katika matendo. Sasa tunaendelea kukulelea, ndiposa katika kuanza katika matendo ikaanza kuleta na kukua, ikaanza kushamiri na